jingaikhublei LIGHT-Tbeh Jungai Parish Rangblang, ye Reverend Father Alphonsius Rongrin. Father Ilawan Shimti, kumi parish priest, hakapor kangdam, hakakhatway turik jilu araja arpuway. But menta kasngi arpusanturik jilu araja arpulai, ke parish barok away, kapan pau da kajing sngewnguh ke bakarpang yai. Shisha, Father, ila tray shitam ban kentiu ya kajingay. Ila persyang ban yarab iki kun samla, bat yarab ro yakitu ki badan kam jing yarab. Father, itu ika sab juki kun samla, bat ijupan pau barabo bagi kun samla kilong kelawe jong kapalang kari bat kejat ban riu. Father, shisha habangi perkhat ia jinglong riuniam jongpi apa ka parish jungi ngikan mau thik kumbaong ka kot jungus kot pek the rootless trouble kalenti kabom jiat mano mano. Father baye ban pan lengkot jing bakla jong ka parish jungi singobhama jingduna daga jingduai to pendak to turain ker khuyepi khublai shibun laisuk ki babura mepi ki khun mansim jong ka parish rangblang khublai shibun.